Ole Mizo Chelsea fans te chibai vek ule tuna chuan match preview kan ron neanga chumi ma chuan he channel hi lo subscribe ula Chelsea fan ini lo ani pon football fan angle Mizo ini na angin min support turin kan som che ni ye match preview kan chananga zanin zanlai dar som pani le mi sumli panga tun season kan match ma saber tu chu American Express Community Stadium a Brighton kan lu khung dawna match hi Star Sports Select 1 le Select 1 HD a telai fa pek chua ani ang mikhol team Chelsea tun ni pui transfer a player lang sar tak tak la lutin khel muala an chevel chu football ngai na tu te mu cha katling per paruk lak lu nan hian pound mak tu doi zani vel kan seng to nia ngai ania heti lai hian sum seng vak loin mol nei tu team hian per panga lai an la lut ve thawa an zinga hian adam lalana Liverpool atanga free lut le ax atanga an lak lu Dutch international defender kumsom ni pariat mi Joel Veltman ta chu langsar zual anni player langsar la lut tu le team thazo ka ngai Chelsea hi chakjok turarin kai kan nia form guide le head to head end point mol nei tu aya cha thazok turarin kan ni club pani ta coach ve hi tuna anen kol lai hi an season ni na ve turania Frank Lampard hian Chelsea chu table palina ani puiba ka kapa final a shoi thleng boka Brighton coach hian anau ta chu som pangana season khar puin hei hian che that ber tum alo ni to thin anni rol chi ani liga Brighton kan ma chon na hnung so matrangin voi ko ani na kan chan to wangin naktuk jan hian he record hi chunjong ngei kan tum dona season bulletin na match ma saber tho tran jana kan khel to na sang hi som pali le sang hi som puruk khan ne na kan chang ve ani mai lawa kan champion zui boka heng record le player tharte wangin manin din tok na nen khol mola kan len lu nge arinom hle hati lai hian Brighton po hi top flight match ma saber tho tran jana an khel to na a tlo man na nei mi lo ve boka an match panga an khel to a draw result an nei vek ani tuna chuan tactical preview lam ve thung Brighton in a friendly match kan khel tum ang boka 4-2-3-1 formation a mang dawna ni chuan Lampard hian kumsom ni pakhat mi Havertz hi central midfielder angin a man nge erinoma attacking midfielder angin 4-3-3 formation a mang ani ero chuan striker hnunga ading ani lo chuan wide a emo side a emo adin arin dinglam panga German lamatanga kan senglu pumrolian thabok si cherangbok skill thabok si hi le lampol ta na hlawom hlea Havertz hi lever kusena khan corner clearer ti ani thina hei hi season masalama kan chaklo na lai ani awangin ama awang hian masona kan nei pha ngai arin fansena kan hu chak le akhel kan ngalel bok chu striker thar Timo Werner hi ani season liamta khan Europe top 5 league a khan gole chance create voice thum pali lai nein ama aya sang chu Lionel Messi chi ani hian MX hian goal omna a hrefu to naktuk zan po hian azong hule ngei tura ngai ani hi striker dik tak nin goal thun konga ami khwal lo hleya a skill a that luk zetin a pace a that wangin defender thate tan po mangchia lo ni fo to ground a hlo om mai ani lo lungbang thia thei khopa skill le pace tha ani awang hian Premier League la khel lo ma se pongtong zom ngo chi ani ho lawang le team news ve thung kan player thar pathum ngot mai naktuk zan hian an khel ve thei don lawa Leicester City atanga kan lak thar Ben Chilwell chu in hmasa lo lut ani awangin training zom to thoma se match fitness a ala that tok la awangin squad a tel ani lawang ax atanga kan lak lu Hakim Ziyech chu Brighton nena friendly match kan ne kan khel tuma a hliam awang khan naktuk zan hian chhor thei ala ni lawang PSG changa Fria kan lak lu veteran defender Thiago Silva po London a omto ma se training ala zom lawa match fitness awang bukin naktuk zana a khel ve lawang midfielder Mateo Kovacic chu shrem ani awangin a khel thei lo bokang Brighton lama hian Jose Izquierdo David Proper le Christian Walter te chu an khel thei don lawa an regular midfielder Aaron Moy pon China lama pan no wangin kan hu to don lawa ani aya hian Adam Lallana kan hu thungang
kumsom thum pani mi midfielder tan hian Chelsea hi pachon duam ani lem lo voice om pakhat a machon to a goal a score lo chu soi lo goal set up ala nei mi lowa hei wang hian nak tu zan hian keini tan a hnop pha em lo tura ngai ani kan academy chuak right back January a min chu santa tarik lemti chu nak tu zan hian kan mu arin British Sports Analytics Company Opta in Statistics atarlan telo soi ila Brighton hian league match voi ru kan khel to na neina anna chang mi lo voi khar draw result nein goal ni chi an khung bok ani league competition a Brighton laka tlom kan la nei lawa voi kwa kan chaka draw voi khat kan nei league history a ani aya record nei channa club ani ai record nei channa club dang laka kan nei lo Premier League opening match ha tun hai season thum chung khan voi ni kan tloma voi khat chak kan nei Premier League a season bul tran na tho tran zana kan khel zanina kan khel voi thum na turania tho tran zana kan khel voi thum na turania ti jok sang hi som pali le som panga le sang hi som paruk le som pasari khan tho tran zana tho lo khel to in ne na kan chang ve ve ni mai lawa kan champion zui ni kha kumsang hi som chung hian Brighton hian Premier League match voi som pariat an khela heng match atang hian voi thum chi an hena an chang draw voi kwal e chaklo voi ruk ania Premier League club zinga cha seber anni season hmasa khan Chelsea hian goal som nga pali kan chua sang khaza kwa som kwa paruk le kwa sari kuma goal som nga panga kan chua nulama goal kan chua tamber ani clean sheet po voi kwa chi kan neya hei hi sa khaza kwa som kwa paruk le som kwa pasari le sang ni som panga le som paruka record che kan nei sa kan ni rol che bok Chelsea and tu sin jana hian pressure sang tak kan ma chan dona awang chu player thar leina konga sum tam tak kan sen wang ania amaro chu beisai kan phalo kan phatura nga yang ti jong kha nia he video hi lo like la tini ngai dan comment section lama hian lo soi ve ngei bok la prediction te po kan siama description a hian link kan da anga ta chuan match ma sabera score tur ilo predict ve anga loman na mai lo tak idong thei don ania tin he channel a hian player le match analysis te kan la ron nei thin anga live match preview tele match preview pa ngai te po ron la nei kan tum don ani ti jong khani phot mai se ni man no vek ule keep the blue flag flying high